Ассаламу алейкум, урматтуу кары жаштар, кадырлуу замандаштар, урматтуу күлкү ышкыбыздар. Мен ойлойм, бүгүн чыныгы күлкү көрмандар келди. Бүгүн 3 саат бойруса кыйналып күлүп кетиңиздер. Кала берсе бүгүн өзгөчө шылтоо мекенди коргоо күнү мырзалардын майрамы. Ушул залда отурган жалпы айымдар, энелерибизден баштап карындаштарга чейин өмүрлүк жарыңыздар үчүн, инелериңиздер үчүн, агаларыңыздар үчүн, жалпы мырзалар үчүн бир кол чаап койлу. Келиңиздер. Рахмат. Эркектер өздөрүнө дагы өздөрү кол чаап атышат, ишенбестен эмес, просто өзүбүздү дайым колдойбуз да биз эркектер. Энелерибиз көп келет. Мен каерге концерт койбойн, өзүмдүн концерттеримде чоң энелер жаман көп келет эле. Ама жакшы көрүшөт да, мени билбейм эмнеге. Себебин билдим, кече жакында 3 күн ойлонуп билдим. Көрсө энелер мени чалдарды тураганым үчүн, чалдардын ролун ойногонум үчүн элестетип жакшы көрүшөт экен чоң энелерибиз. Өре турган бала да дейт бир эне. Энелер. Мен 10 жыл мурун чыкканда ушул чоң ата чоң энелерди турап чыкканмын. Азыркыга чейин мен тааныбагандар ушу чал кемпирди тураган бала деп калат. Мен энелерибизден баштайын уруксат берсеңиздер, карысы бар, нырысы бар дейт. Себеп дегенде ушулардын жашына жеткирсин деп ниет кылабыз. Энелер постоянно эле неберелерин эле жетелеп жүрө бересиңер го, эмнеге? Бир энеден сурадым. Неге небереңиз жетелеп жүрө бересиз? Каяка барсаңыз ээрчип жүрөт экенсиз. Өзүңүздүн төрөгөн балаңыздан да жакшы көрөсүзбү? Десем мен эме айтат, жок. Bu tirik çoğaysa Kuda kalasa balaman öçüm alıp beret de balam dedi. Tuğ kız mı? Şundaydı. Bir enevisi neveresini erkeletip kalıptır değil mi? Ödüğü asmanga uçurup oynat otar. Canım dese şunu başkaça görüm. Bardık neverelermen karaganda şunu artıkça görüm. Bugün çoğun atan yok. Sen menen uqtaysın. Jür bas çetelep komnatasına alıp girip enevisi kucakta uqtap attırdı. Uqtap atsala gelini gelip eşigin teyip gelip balasına kara ture elingdi göreyim. Bul eneң bolot, men seni törөгөм, men apaң bolom. Утур ленеге жабышасың делиңди көрөйүн. Сени мен туугам 9 ай көтөрүп бас мен менен жатасың. Ой, келин сага эмне болду түн жарымда? Сен балаң болсоң мен неберем болот, теп кой мен менен жатсың. Сиз сүйлөгөң, сиз төрөшүп койгон эмессиз. Мен төрөгөм кыйналып, баштап атам мойнуңуз үлгү жетелеп чыгып кеткен экен. Энебиз дагы сал нервныйраак экен эже. Эми өзүңөн көр дептир. Сен жетим, мен самыныма кир жуапсың эле. Нервный кайненелерим бар да. Баласы менен уктап аткан экен, эшигин теп келип эле кайненеси баласына карап тура элиңди көрөйм, мойнуңуз үлгүр. Сени мен төрөгөм, мойнуңуз үлгүр. Бас мен менен жатасың. Апа, сизге эмне болду түн жарымда? Сен сүйлөбөй элиңди көрөйүн, төрөшүп койгон эмессиң кыйналып. Баштап атам, бала да жашыра экен болду, апа подушкасын кучактап чыгып кетиптир. 10 gün çıkarıp koyuптыр да кел. Баласын 10 gün çıkarıp koyuптыр. 10 günde жана токум жеген келин жок. Жошора түшкөн, дуксунган, мындайча айтканда. Hiç нар ойлонуп, бери ойлонуп, нары жат уктап албаптыр, бери жат уктап албаптыр. Не кылышын билбей баласын колуна алып кайненесин жаткан комнатасына келип, апа кечирип коюң, жогол чапалабай элиңди көрөйүн. Апа кечирип жогол атам. Апа сураныч балага бала армаштырайлы апа дейтмиш. Şunday kuratış gerek ha ece gelinlerdi apa. Sebep degende kaynene menen gelindin nesi bir çıksın deydi. Ne? Ha zuvalası, mağa demek iskirası koşuyor çıksın ha. Bir makyöz milyoner eken akşasın kayaka batırışın bilbey reklama veriptir değil mi? Telezorgo, gazetaga, bütün reklama jarıya жазган жалгыз kızım var. Kim mına şul kızıma üylönse kızıma koşup жарым байлығым verem. Telefon nomurun үйдүн adresinden beri жазып берген eken. Güyollar tolup ketiptir deşigin aldığında. O жақшы келипсиңер, көп adam geliptir. Миңдеген bala, er jigitler geliptir kızıma üylönöm dep. Tak bir mesele var. Үйдүн астында бассейн турат. Мына шул бассейнге kim birinci түшүп чабак атып наркы бетке kim birinci өтсө kızımı verem, байлығым koşup verem dese бардыгы чечине баштаптыр. Дагы bir mesele var. Бассейндин içinde крокодил бар. Чабак атып өтүп отганыңарда тутуп алса тирик чыкпайсыңар. Эсе кайра кийинип зона келип калды, аз братан келебиз деген боюнча кетип атышат. Ошентип атса эле бирөө сууга түшүп кетиптир да, тап этип түшүп тапыл наркы өтүп кетиптир. Крокодил да успет этпей калыптыр эмне эле өткөнүнө.
Молодец. Ер жүрек балада бар екен. Шунша еркектердің арасында сен өттің. Ге бір қолын қысып қойын. Қызымы көрсетайын, байлығымы көрсетайын, айт десе жаңағы көгеріп қалтырап тұрады. Іш пәләнің керегі жоқ, брат. Мені суға түртірген тыварды көрсетіп қойсын дейтмін. Ким өтөт айыз, аға, ким өтөт әлі. Дәле байлық үшін келеді, деймін. Реанимацияда жатқандарда келіп алып тұр, үміт қылып ше. Içpеген, чекпеген, ақылды, иманды, красавчик жігіттер болса ерге тием деп тұр бір қызымыз тұрмышқа қыз келіп қалған ба. Үйдің адресін телефон номерынан бері жазған. Түнгі саат 3-те ешік тақылдатып қалып тұр. Ассала өшіп қалған біреу тұрады, тамек шегіп алған. Реклама ойынша, чоңғыз. Мен içpеген, чекпеген жігітке тұрмышқа шығам дедім. Ичеткесін чеге тең боли страшный екесің не келдің? Аны білем, просто менен үміт қылба деп келдім да дедім. Біздің еркектер кәйіп болғанда, ежелер, жеңелер, күйеңіздер, мас болғанда байқасаңыздар, жаман күлкілі сөздер шығады. Мас өшіп қалған қырғыздың еркекті кафеге кіріп тұр, жүзді құй сұрашты мен латыман. Отырғандарға да жүзді құй, музыканттарға да жүзді құй мен латыман. Өзіңе да жүзді құй, бүгін шедірі, 23 февраль, бүгін майрам, бүгін шедіреймін мен. Ичіп кетіп алса сатушы айтып отады, ақшасын төлебейсің бе? Ақша жоқ дейтмішін. Қызы кезім, ана мен ешесінде өңім бұзып, көгәлі қылып шығарып үргенген, ертесі ошонша келіп тұр да, беті башы көгерген, жүзді құй сұрашыны. Мен атыма, отырғандарға да жүзді құй. Мен атыман өзіңе да жүзді құй. Деп тұрып қалса сатушы айтып отады, сен атыңа маға да құяйын ба? Десе, жо, сен ичпе. Исен яман топалын қылат кесін дедім. Масты, өчіп қалған кафеде отырады. Қайқылған боласың, баш бұлақтан болам. Мен дағы ұшақтан болам, ке жүзді алып өрелі. Қаншан жыл қоласың, 75 жыл қолым. Мен дағы ұшан жолым, ке алып өрелі. Бүгінне майрам, тыншылық бұл майрам, бүгін тұлған күлім. Мен дағы тұлған күлім, ке ұшан жын алып өрелі. Қайсы мектеп бүткөсің, Насыр Примбердиев бүткөм. Мен дағы ұшан бүткөм, ке ұшан жын алып өрелі. Бар мен надайалы шығып кетпірді. Зван дет отады. Аптикарым әке, сұраныш. Балдарыңызды ап кетіңші, Асан Үсен кәйп болып қалды берді дедім. Асан Үсен бір-бірімен танышып отырыш бірді, мас болып алып елі. Мас деймі? Үссік істем тим орып атады, мұздақ істем тим орып атады. Күйесін айтса, күйесі мас өшіп қалған, аралаштырып үш құтыласың дедім. Жаным, жашаған өзге 20 жыл болды, бүгін юбилей екен, юбилей. 20 жыл мұрын, именно шул күні біз баш қошқан боз. Юбилейге бір қойпай сойып белгілеп қой байлы. Десе күйесі мас деймі? Қойда сойып не қыласың, қойда не күні? Sen meni tanıştırgan Batman'ı soyup caş gerek yübile geldi. Serial kino görüp oturat da ayal menen göğsü. İlay baştaptır da serial kino görüp otsala ayalı. Karan çıkanday birbirini süyötüne göğüs menen ayalı. Siz beni uşunday süyveyiz elinde görün. Sizge tiygenden beri ömürü bir jakşılık görüp ödüm elinde görün. Desi göğsü mastağı adattağı da öyle. Buğa şeyin jakşılıktığımla koştuğun gördün bana lan. Karan çıkanday birbirini süyöt, siz beni uşunday süyveyiz. Katın, uşu tölögün akçanı, uşul aktörge tölögün akçanı, mağa tölösün, men seni kanday süyöt egem o. Indiski kino görösüz mü? Indiski kino. Görösüz mü? Murda görgönsüz mü? Merimdi keste, siz dile karagım gelip atat. Karagan sayın beni kara öyle. Indiski kinoda hiç vuruşpaydı, krediti жоқ та жашады, уруш талашқанын көрсөтүшпөйт. Мисалы бактылуу эле болушат го, кучакташып, сүйүшүп, күйөөсү үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет индиски кинодо. Монучум дуния бияха, ояха, ошаха, ояха. Кая кетип атканын ыр менен түшүндүрүп коет да. Ырлары кыргызчага окшош эме айтып коюн. Gel atkanda jol menen bir bol urdap kelet. Paslikki divanisi, sapnikki divarisi, Dyarimma ho gaya sanom divana. De jol menen bir bolot. Je başka ırdır dayt. Polisi surat akımı mısti, poli kalimi şaye, ay maye. Heke kedeke dumho koko, tel nasoko aye. Polisi surat akımı mısti, poli kalimi şaye, ay maye. Ayım ne degen özüm dağı ülbeyim mi? Şunday ırlar ırдап келет. Неге кыргыз эркектер ырдап келбейт? Жаныңыздагы сиздикиби? Эже, сиздикиби? Сиздикиби? Ака. Күйөөсү болуп иштейсизби? Ушул авам ырдап келгенби үйгө бир жолу? Көчөдөн ырдап келгенби? Мас болгондо ырдап келген, а? Соодо да ырдайбы?
сода көп аз болушу мүмкүн, бир 2% өчүп калгандар да келет биздин эркектерчи үйгө. О үйүнө 1 километр калганда баштайт. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм, 50 банк чыккыла деп коет. Жанында эч ким жок болбосо. Үйгө келет, колу турса баш менен ачат да, мас дейм. Баш менен ачканда ал аялы тосуп алат. Ал аял дагы бир жоош болсо өлөйүн. Токумун жеген аялдар бар го, мындай баш местасында тура албаган аял. Мойну кызылгыр, жетим арак ичпей, уксуз ичкирелиң туруп калайын. Биринчи машинанын тормуз иштебей уруп кеткирелиң туруп калайын. Эмнеге ичесиң, эмнеге ичесиң? Сүйүк болгон үчүн ичем. Кой болсо раса жейт элем. Качан түгөтөсүн араңы? Алимбектикинде түгөндө эртең Калмаметтикине өтөбүз камагына кыды. Сен маршруткага чыксаң элдин барып түшүп калып атышат экен. Ушул алкаш менен кетебиз деп шарманда кылып бүттүң. Кече бир кампир түшпөдү катын. Балам dedi, ушу келишинде тозокко кетип атасың деди эле, мен шат түшүп калдым, кампир кетти тозокко деди. Эми эмне болсо дагы кошо каршысына эже иман берип калар бир күнү. Келиниңиз барбы сиздин? Келиниңиз барбы? Канча келиниңиз бар? Бир келин баракасын берсин, жуксун а. Келин менен кайненесин зубаласы бир чыкпаса кыйын эже. Азыркы келиндер бүт токумун жегенде азыркы. Мунункудай эмес. Азыркы келиндер бүт эле мам-пам, ждала грязная дегендер үчүн. О, толуу жакка барып калсаң деле орусча сүйлөп иш беришет эле. Отравление кылып адамдычы. Толуу жакта бирөө аксакалыбыз ооруп калып төшөктө жатат. Эми балдарым сураныч 5 мүнөттөн кийин эмне болушун билбейм. Мен тиригимде үчөөңүн үйлөнгөнүңү көрүп калайын, айланайын. Аттарга мингиле дагы тур, келин ап келгиле мен көрүп калайын. 3 баласын жөнөтүп бериптир. Аксакал балдары дагы атабыздын сөзүн 2 кылбайлы деп аттарга минип, келин ап келели, кыз ап келели деп минге коюштур да чапкан боюнча кетиптир. Жолдо келе атса, татынакай бир кыз чыккан экен алдынан. Эң туңгуч баласы, ушу кыз мага жакты. Силер кете бергиле, аркаңардан жетип алам деп калып кеттир. 2 баласы атка минге коюп келе атса, дагы бир татынакай кыз чыккан экен. Ортончу баласы, сен кете бер, мен аркаңан жетип алам дептир. 3-үчү баласы, эми кичинекей балдар шустри болот го, атка минге коюп кетип атса, тиги экөөнөн да жакшынакай кыз чыгыптыр да. Токтоп туруп, сен эле калдыңбы Кыргызстанда? Сенден да жакшынакай чыгат, Куда кааласа. Чү жаныбар деп карабай өтүп кетиптир дем. Келесе андан да жакшынакай кыз чыгыптыр, дагы бир кыз. Токтоп туруп, сенден да жакшынакай чыгат, Куда кааласа, сен эле түгөнүп калды дейсиңби? Ташыргызсаң кыздын башына тиет азыр. Чү жаныбар десе, ат дагы бир сыра жаман көрүптүр, дагы кетиптир. Тиги экөөнөн, үчөө, төртөөнөн да жакшынакайга, айтканга тил ажыс кыз чыгыптыр деп, ушундай татынакай кыз. Токтоп туруп, сен эле калдыңбы? Сенден да жакшынакай чыгат. Чү жаныбар десе, ат жылбай коюптур дейне. Жылбай коюптур. Жан дүйнөсү кыйналып кетиптир, эле кыргызча сүйлөптүр. Балага карап, сен кете бер, мен аркаңан жетип алам дейтимчи. Насип кылсын ошол себептен, насип кылсын эле. Аксакал ата 93 атаңызды берип коюң, сураныч. Атайын алыс жерден келдик. Бир бата кылып коюң, сураныч ата. Майли колуңу жай, омин. Тынч эле жаша берчи балам, мен батам кереги жок деп. Сураныч, биз ниет кылып койгонбуз, бир бата берип коюң, алаканың жай, омин. Бирок 93-кө чыктым, бирок бата берердин алдында эскертип коюн. 93-кө чыккың келип атабы? Келип атат, омин. Айтып коюн, 93-төн айтып коюн, 35 жылы түрмөдө өткөн боло береби? Түрмөдөн башка жактардан Кудай сактасын, ар кандай кырсыктар болуп атат. Мына мекенибизди коргоонго ер жигиттерге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Солдаттарга буюрса, солдаттар деген сатира ойнойбуз, көрөсүздөр. Бир эле мырзалардын тиешеси эмес, мына отурган айымдардын, өзгөчө чоң энелердин салымы чоң ушул мекенибиздин корголуп атканына. Себеби булар автомат кармалып чек арада турган жок булар. Булар үйдө отуруп алып, жакшы бир ниет кылып, дуа кылып, тынчылык болсо экен, мамлекетибизге террористтер кирбесин, ошакта жүрсүн жетимдер деп жакшы дуа кылышат да, бизге тынчылык болсун. Ушулардын дуасы кабыл болуп атат буюрса, ушулардын жашына жете эле, ушулардан чоң ата, чоң энелерибиздин, ата энелерибиздин урматына бир кол чаап коесуздар. Менин атыман энелер сиздерге кол чабуулат.